الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا Sejahterakanlah kami ya Allah. Sejahterakanlah hidup kami ya Allah. Sejahterakanlah kami dalam hidup di dunia ini. Sejahterakan kami juga ketika kami berada di alam kubur ya Allah. Sejahterakan pula kami ketika berada di alam akhirat nantinya ya Allah. Selamatkan kami ya Allah daripada semua huru-hara mahsyar ya Allah. Selamatkan kami ketika amal kami dihisab ya Allah. Selamatkan kami ketika kami berada di atas titian sirat ya Allah ya salam. Selamatkan kami menuju ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Salam, yang Maha menyelamatkan. Selamatkanlah kami dari semua bencana dunia dan azab akhirat ya Allah. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya mu'min, ya muhaymin, ya aziz, ya ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razzaq ya fattah ya alim ya qadir ya basit ya khafid ya rafi' ya mu'izz ya mudhill ya sami' ya basir ya hakam ya adl ya latif ya
niatnya serius, semoga Allah membersihkan kita semua daripada dosa, baik dosa besar maupun dosa yang kecil. Ya Ghafur, 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 Ya Ghafur. Ya Allah, Ya Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah. Bersihkan lahir dan batin kami daripada semua dosa ya Allah. Dan mohon curahkan rahmat-Mu selalu untuk kami ya Allah. Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsin, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur Allah, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur Allah.
dan batin kami ya Allah. Berikan nur dalam iman kami ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang benar ya Allah. Bimbinglah kami selalu agar kami menjadi hamba-Mu yang taat dan patuh kepada semua perintah-Mu ya Allah. Dan bimbinglah kami semua agar selalu menjadi hamba-Mu yang menjauhi semua yang Engkau larang ya Allah. Ya Allah ya Nur, berikanlah Nur dalam kuburan kami ketika kami mati ya Allah. Berikanlah nur dalam kuburan kami ketika kami masuk ke dalam kuburan nantinya ya Allah. Dan mohon ya Allah berikan nur kepada kami di akhirat nanti, sehingga kami terbimbing menuju surga dan rahmat-Mu ya Allah. Allah ya Nur, ya Nur, ya Ya Baqi' Ya Baqi' Ya Warith Ya Rashid Ya Sabur. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب